and the governor stands impeached by the County Assembly of Meru. Thutha wa ma-MC othe 59 aria marari bunge-ini ya kaunti ya Meru kuiguithaniria na ndereti ya kuhagura Ngabana Kawira Mwangaza, atongoria ngathi itiganite ni mambiriirie guikia mihwa thutha wa Ngabana Mwangaza kuhagurwo thabari ya keri, na riu itua ria muthia kana ni ekuinuka kana aca riri moko-ini ma bunge ya seneti. Minister wa utungata kuri muingi Moses Kuria ni umwe gatagati ka atongoria aria meyumiritie kurugama na Ngabana Kawira Mwangaza. Kwetukira ndumiriri rurenda-ini rwake rwa X, Kuria augite kuhagurwo kwa Ngabana Mwangaza ni njama ya mutongoria wa gikiro kia iguru gitaru-ini kia Mount Kenya. Kuria akiuga mutongoria ucio areira njira ya mumwe ya gutuika muthamaki wa kirima ni kuguithia atongoria aria angi handu ha gwethera kihonia mathina maria andu maragerera na marate mwihoko o gwakia. Miario ya Moses Kuria ni werarakite gikundi kia bunge kuma Meru aria mamurukite kumukumithia makiuga ni araingirire uteti wa Meru na marenda atigithio wira o rio. Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya mpendwa Dr. William Samoei Ruto kumwasisha kasi huyu cabinet secretary kwa sababu ameshindwa kabisa kutuliza. He has failed the integrity test. Ama wewe mwenyewe unajua kile ambacho kimemwangamiza gavana wa Meru ni mdomo wake yeye mwenyewe, na pia wewe unajijua kile ambacho kinakukula ni mdomo wako. Wewe ni nani usimame Kawira Mwangaza? Kawira Mwangaza makataliwa na Wameru waliomchagua. Kawira Mwangaza makataliwa na MCS waliomchagua. Kwa saizi ile vita iko vile chairman amesema ni katikati ya senators na MCS na koti. Na kama uko na kura ya senator, ingia ndani pale upige kura. Abugi ya marenda Minister Kuria auburania mutongoria uyu wa gitaru kia Mount Kenya uria arekwira niwe ubekeire Ngabana Mwangaza kiihu. If you are not a coward, come out and say so and so is the one who want to be the kingpin. If not, you are a coward. Who are you to say that you are not respecting what was agreed by the MCS? Nake Gavana wa Kirinyaga uria nowe muikariri giti wa kanjo ya magavana anwa iguru oigite ni ararugama na Ngabana Kawira Mwangaza akimwira no tuno nduma ya ihinda inini iria icingimanaga gugikia. Gavana wa Naikuru Susan Kihika enditheirie Kawira uhotani akimwira kurugama nake riria aragerera ihinda iritu. Speaker wa bunge ya Meru Ayub Bundi ari na thikũ 2 cia kumenyithia Speaker wa bunge ya Senate Emerson Kingi ciĩgiĩ itua rĩa kuhagũra Ngabana Mwangaza. Speaker Kingi agĩrĩirwo nĩ guthagania cikaro cia bunge thĩinĩ wa thikũ 7 gutemania thitango iria iraiguanĩirwo kuhamurithia Ngabana Mwangaza. Bunge ya Senate ĩgũcoka itua kana thitango cia Mwangaza igũthikĩrĩrio nĩ bunge yothe kana kamiti ya mwanya ya maseneta 11 aria magĩrĩirwo guthikĩrĩria thitango thĩinĩ wa thikũ 10 na gukinya rivoti yao bunge-ini. Hapa Meru County speed yetu ya maendeleo ni 500 km/h na tunasema ni kaende kabati. Bunge ya Senate no iguanire na itua rĩa bunge ya Meru rĩa kumuhagũra kana eteanire thitango iria tamanĩirio ta uria yamuhaturire thutha wa kuhagurwo rita rĩa mbere mieri 10 mihituku. Ngabana Kawira Mwangaza ndari araumukania kuma hagurwo na eguthie na mbere na wira wake nginya riria bunge ya Senate igaikia kura kuheana itua rĩa muthia. Ngiribotera Inooro TV, ritwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.